ukuthi njengoba uhleli lapha esitulweni ubiziwe nawe. Isikhathi esiningi abantu bazi ukuthi kumele ube umfundisi ukuze ubizwe. Kanti for the fact ukuthi usendlini kaNkulunkulu khona into ekambizeleke. So itheme yethu eziclaza ithi the body of Christ is moving. Umzimba kaKristu uyahamba. Lento bazalwane ukufika kwayo ifika umfundisi Mabaso. Ifike ngo-20 leminyaka edluleyo kodwa ngo-2016 sikwazile ukuthi iqale le endaweni yaseLeslie. Kwase ukuthi ngo-2017 yasiyalontshwa. Ayibonge igama lenkosi. But into uNkulunkulu ayibeka wabeka lento yokuthi akuhambe kuyohlanganiswa ibandla kaNkulunkulu. Because ibandla kulesikhathi samanje lihlukene yabo umuntu nomuntu unalento yokuthi mina ngikhonza leli bandla lami. Futhi njengoba ngikhonza la lapha bangale abaye ezulwini. But iclaza ithi yona ahlangane nemizimba kaKristu ngoba uJesu mayebuya akazubuyele Assemblies of God yonke. Futhi ngeke asabuyele African Gospel. But uJesu mayebuya uzobuyela ibandla esikhona. So lonke sizoemphasize abazalwane eziclaze ukuthi umzimba kaKristu asiyeli phambili. Ayibonge igama lenkosi. Kuyatheka abazalwane uthola ukuthi sihlele emabandleni abanye balimele bashayekile because yabona lento yeyiphiwo. Sometimes kunamabandla othola ukuthi akhula ngesiphiwo yabona esisodwana. But iclaza mayifikela lokho ukuthi ifike yona izofaka lokho ongekho. Ingakho abazalwane babona beclaza sometimes bayamenye emabandleni yabo bahambe befundisa ngezinto ukuthi ngoba kunezinto abazalwane abanazo nembuzo abanayo ekholweni. So iclaza izokwenza lokho bazalwane. Senhlala phansi ke ngoba senhlala phansi mhlathi ngicasile Mabaso ngazi ngichazile mase senhlala phansi. Lithi ke iBhayibheli ngifuna ukumemphasize lento ukuthi umzimba kaKristu uyahamba. Lithi iBhayibheli uElijah ezobiza umlilo. Sibona abaprofeti bakaBhali babiza uNkulunkulu babiza uBhali loBhali ehli. Lithi iBhayibheli bazayihamba ngeneza uBhali waqhamuka.